ubundi kuva na kera na kare ntago ari iby'ubu gusa. Igikombe cy'isi cyaritabirwaga kikitabwaho, abantu isi yose igahaguruka, imirimo igahagarara, guhera 1930 ubwo igikombe cy'isi cyakinwaga bwa mbere mu gihugu cya Uruguay, ndetse icyo gihe Uruguay akaba ari nayo igitwara, itsinze Argentine ibitego 4-2 finale. Mu myaka yakurikiyeho ibintu byarakomeje, igikombe cy'isi kirakomeza kiraryoha, amakipe aresurana karahava, cyane ko buriya ari ibintu byari bimenyerewe kuva na kera na kare ko ikipe gutsinda, ikipe kugira ngo yikarifiye cyangwa se igere finali itware igikombe cy'isi, byabaga ari urugamba rukomeye, byabaga ari taktike z'umutoza, imyitozo ihagije, imbaraga, tekinike ku mpande zombi, haba abakinnyi ndetse n'umutoza, biyereka isi yose ndetse n'abafana ko ari ikipe z'ibihangange. Ndetse hagati aho na show icyo gihe yararibwaga, ambiance yabaga ari yose. Umwimerere w'igikombe cy'isi, uburyohe ndetse n'icyanga cy'akataraboneka byarakomeje imyaka yose uko yagendaga isimburana. Ngira ngo murabizi, guhera mu 1930 nyuma ya buri myaka 4 nibwo igikombe cyagiye kiba, kugeza na n'ubu ngubu imyaka 4, buri nyuma y'imyaka 4 nibwo igikombe cy'isi cyongera kikaba, kugeza na n'ubu 2026. Uti rero byagenze biti? Abantu bose twari twiteze ko umupira uzajya ugenda nk'ibisanzwe, ari za tekinike zikora, ari za taktike z'umutoza, ari za mbaraga z'abakinnyi, abakinnyi b'ibihangange bakagaragara, n'ikipe zikomeye zikigaragaza. Nta wari uzi ko twakumva amakuru ameze gutya atandukanye. Ibintu byose byari byatangiye ari sawa, nta kibazo, nk'uko igikombe n'ubundi byari biteganyijwe ko kibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Iyi ni inkuru yatangaje abantu muri uyu mwaka 2026 muri iki gikombe cy'isi, yamamaye cyane aho Ghana yateguraga umukino wayo n'Ubwongereza. Ni umukino bari bakiri mu matsinda, bakirimo bahatanira umwanya wo kuza mu makipe 32 azajya muri 16. Nibwo inkuru yamamaye y'umurozi cyangwa se y'umupfumu, umuntu ukoresha imbaraga zidasanzwe. Abazungu bo nabonye bari kumwita ngo ni Juju Guy, cyangwa se umugabo ukoresha imbaraga zidasanzwe, ukoresha izi mbaraga z'amarozi. Barimo batabaza FIFA yuko uyu mugabo ikwiye kumubaninga, ntazongere kwinjira ku kibuga kiri kuberaho imikino y'igikombe cy'isi, ntazongere kwinjira muri stade, kubera ko uyu mugabo yivugiye we ubwe mbere y'umukino wa Ghana na England, avuga ko aroze rutahizamu w'Ubwongereza Harry Kane. Aravuga ati uyu mugabo uyu mwataka ntago ari butsinde igitego, ndetse anavuga ko Ubwongereza butari butsinde Ghana. Abantu bakomeje kugira ngo ni ibintu by'ibikabyo, ni ibintu byo kubeshya, byo kuraguza umutwe, ariko baje kumirwa babonye okaziyo Harry Kane yagiye abona ubundi mu buzima bwe atajya ahusha, abona kuri uwo munsi babona arazihushije, barumirwa, baravuga ngo wa mugabo koko ibyo arimo kuvuga nibyo. Ndetse byaje kurangira match irangiye ari ubusa ku busa. Isi yose rero irahaguruka, abanyamakuru barahaguruka, abafana bose ngira ngo mwagiye mubibona hirya no hino, bamagana uyu mugabo bise ngo ni umurozi, ngo ni Juju Guy witwa Nana Kwaku Bonsam. Uyu mugabo nk'uko yari yabigenje kuva icy'isi cyatangira, Ghana bisa nkaho uyu mugabo koko abifitemo uruhare kugira ngo Ghana yitware neza. Ndetse no ku mukino wabanjije aho bakinaga Ghana yakinaga na Panama, uyu mugabo nabwo yari yavuze ko inzuzi ze yaziteye neza, kandi koko Panama yanganyije na Ghana ubusa ku busa. Uti rero izi mbaraga uyu mugabo yatangiye kuzerekana ryari? Ibingibi yabyivanzemo ryari? Byose byahereye mu 2000, mu cy'isi cy'2000. Uyu mugabo ubundi yatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2000 ubwo yabaga ari ku maradiyo no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, avuga uburyo afite imbaraga zidasanzwe, avuga ukuntu afite ubushobozi bwo kugira impinduka akora mu kibuga bitewe n'imbaraga akoresha, ndetse avuga ko ashobora kugira ububasha ku muntu, akaba yamuha umuti runaka cyangwa akaba yamuvura, akaba yamuha imbaraga zidasanzwe, bya bindi nyine namwe murabizi,
aba bavuzi ba gakondo bakoresha izi mbaraga za serivisi batanga. Ariko byaje kuba akarusho mu mwaka w'2014 mu cy'isi cy'2014 ubwo nanone yarogaga Cristiano Ronaldo, umukinnyi w'umunyaportugal. Uyu mugabo Nana Bontsam we ubwo yitangarije ko yashyize umuvumo kuri Cristiano Ronaldo muri 2014 mu gikombe cy'isi. Gusa bisa naho uyu muvumo we ntago waje gukora neza nk'uko yabishakaga, kuko icyo gihe Portugal yatsinze Ghana ibitego 2-1, ndetse muri ibyo bitego 2 Cristiano yabonyemo igitego. Gusa haje gukurikiraho imvune ya Cristiano, ubundi itangazamakuru rirahaguruka, isi yose itangira kwibaza iti se koko iyi mvune ya Cristiano yaba Bontsam abifitemo uruhare? Impaka zirakomeza ziba ndende. Byaje kurangira 2014 Ubudage aribwo bwigukanye igikombe cy'isi butsinze Argentine igitego 1-0. Iyi mikino yose igihugu cyari cyahostinze ni Brazil, nk'uko ubu ngubu kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Na nyuma yaho rero uyu mugabo yakomeje kugenda avuga ko hari abakinnyi b'ikipe ya Ghana ajyaha iyo miti kugira ngo bakine neza, bitware neza mu kibuga. Uyu mugabo rero w'umunyegana akomeje kuvugisha isi muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Cyakora nyuma yaho yari yatangaje ko nyuma yo gukina na Ghana umuvumo noneho ubu ngubu awukuyeho, umuvumo yari yarashyize kuri Harry Kane, ndetse akomeje no kugenda atangaza byinshi, anavuga ko agomba kugenda uko igikombe cy'isi kigomba kugenda, byose abifitiye ububasha kubera imbaraga ze zidasanzwe afite. Ahangaha rero isi yose irimo iribaza iti ese koko ntago ari za tactique, ntago ari za mbaraga, ntago ari bwa bushobozi, ntago ari kwa gukora cyane, ntago ari ya myitozo irimo irakora, ahubwo hari izindi mbaraga zidasanzwe zibyihishe inyuma z'umugabo nk'uyu nguyu Bontsam? Ubu twese turategereje ngo turebe uko bizagenda. Iri rushanwa ry'igikombe cy'isi cya 2026 gikomeje kuzamo udushya twinshi. Gusa tuzagenda tubikurikirana tubibagezaho kuri icano yanyu. Ciao ciao, bye bye. Niba utarakora subscribe yikore ujye ukomeza umenye inkuru nk'izi ngizi ziba zitangaje. Reka duhure mu kiganiro cyacu gikurikiye.